Lionel Messi udang ilek kai World Cup arajar arp drune kaban long haki lai teligiri kata USA, Mexico bat Canada. Messi ulas dang menilek kai World Cup day nadu usnam arjan riu haswa abon kenjo syaka khat kendai snam. Bad hagan ke World Cup Messi ulas thau record kum urang ilek kai World Cup ubadang kena jong ke Argentina banyo tep gol. Haga jing ilek kai World Cup. Bad hagan ke World Cup arajar riu ke Argentina kalayo benrung Shadu ke quarter final, Henry kala syak pelim hakmat ke Germany, hadu ke penalti shootout da Saul R. Ke World Cup arajar Shipeu, kadai ke World Cup ke Baar jong Messi. Badhagan ke World Cup arajar Shipeu, orang ilek kai football berpenanam ke Argentina, Maradona, udai coach jong ke Argentina. Badhagan ke World Cup Messi klaim yo bentep gol, naga benta ke Argentina, Henry ke Argentina, kala poi shadu ke quarter final. Henry new book hagan ke World Cup arajar Shipeu ke Argentina kelamat biang ya ke namrem hakmat ke Germany da saulanon ke World Cup arajar khat sau kedai ke World Cup ke balai jong Lionel Messi bargane kedai ru ke World Cup ke basak kan mau ya Messi haga ba ke Argentina kala poi shadu ke final. Henry kelamat biang ya ke namrem hakmat ke Germany da shikul lanot baria ke gol penjob ke Germany kala yo bentep haswa benkod artat ke jinglekai. Hagan ke World Cup arajar khat sau Lionel Messi ulala bernilai kai bha haga baulio bentep adu sau gol ringkat badu Neymar badu Robin Van Persie. Bad hagan ke World Cup arajar khat sau Lionel Messi ulio priang ya kanam kumu best player of the tournament. Ke World Cup arajar khat pra kadai ke World Cup ke basau jong Lionel Messi. Bad hagan ke World Cup ke Argentina ke klemla bernilai kai bha haga bagala syak penlim haga rijung Mbappe ke France tang haga raup 16 da sau lalai. Bada haga negi jingre kai Mbappe ulio bentep ar gol naga benta ke France. Ke World Cup ar hajar ar peu ar kadai ke World Cup ke basan jong Messi haga negi World Cup ke Argentina kelamat ikan namrem hakmat ke Saudi Arabia. Bad gane gala penduk jinggermen ya ke Argentina bani orung syak raup 16. Henry Donbok ke Saudi Arabia kamat ikan namrem Persia ikan Mexico. Bad ke Argentina ke job haga jingle kai bakhaddu Persia ke Poland. Bad haga ke World Cup ke Argentina klayo benra ke namladu jong ke FIFA World Cup. Bad gane ke deru ke sin ke beningkong naga benta Lionel Messi bani ora ke namladu jong ke FIFA World Cup. Hadin kan reus nem boyle kai World Cup nagari Argentina. Henry gane ke World Cup arajar arpu ar lese ke klempat day ke World Cup ke bakhaddu jong Lionel Messi. Namaru klempat penmena haduk menta bon syong thai naga jingle kai international. Bad ke World Cup arajar arpenriu kala bandai ke World Cup ke bakhaddu jong u ladau Messi udang ilek kai hakne ke World Cup arajar arpenriu. Namar ke Argentina kelayo benrung lupa syaka World Cup arajar arpenriu. Henry mano bentip lupa lese Messi undang ilek kai World Cup arajar arpenriu bad unwan ra biang ya ke FIFA World Cup syakari Argentina.